Filmovi se snimaju dugo i publika već zna mnoge tajne i tehnike koje filmski stvaraoci koriste. Ali kreatori specijalnih efekata, reditelji, snimatelji i drugi specijalisti stalno smišljaju nešto novo. U ovom videu na Mogold govorit ću o 8 tajnih filmskih trikova za koje niste znali. A ispod ovog snimka ćemo dogovoriti glasanje, u komentare napisati vaš omiljeni film, da vidimo koji je najbolji. Broj 1. Sigurno ste više puta vidjeli scene gde junak izleti iz zgrade kroz staklo, fragmenti lete na sve strane. Često ovaj trik izvode sami glumci kako bi ga učinili spektakularnijim, ali, naravno, niko ne bi rizikovao da razbije pravo staklo, jer je to opasno. Zbog toga se dugo vremena koristilo šećerno staklo na filmskim setovima, odnosno staklo je napravljeno od pravog šećera. Gledalac nikada neće razlikovati ovo staklo od pravog, a glumac neće patiti. Nedavno se koristi tanka plastika, jeftinija je i izgleda još prirodnije. Broj 2. Glumci često gube ili dobijaju na težini za ulogu. Za takve uloge se često dodeljuju Oskari. Ali danas je tehnologija dostigla tačku gde se glumac može modifikovati specijalnim efektima. U filmu Prvi osvetnik junak je trebalo da se smanji nekoliko epizoda, ali u isto vreme, Kapetan Amerika ima primetne mišiće tokom većeg dela filma, zato je glumac mesecima vežbao u teretani. Kreatori su uz pomoć specijalnih efekata smanjili njegovo telo. Na snimanju filma bilo je tako. U pozorištima je to izgledalo ovako. Ispostavilo se tako prirodno da se može činiti da je glumac smršao upravo za ovo. Broj 3. Zvuk je sastavni deo bioskopa skoro 100 godina. Da bi zvuci bili kvalitetni i izraziti, većina ih se snima zasebno, a ne na setu. Zvučni inženjeri stvaraju bilo kakve zvukove u studiju, na primjer, imitiraju lepetanje ptičjih krila okrećući stranice knjige. Ali glavni pomoćnik inženjera zvuka je lubenica. Uz pomoć lubenice možete ponovo stvoriti zvuk pucanja glave, udaranja u lice ili pucanja zmajevog jajeta. Inače, sada je sezona lubenica, stavite like ako volite lubenice. Broj 4. Da bi snimili veliki broj ljudi, filmski stvaraoci su morali da koriste brojne statiste uživo, a to je bilo veoma skupo i teško. Danas, da bi se snimilo mnogo ljudi u određenoj epizodi, one se ili završavaju na računaru ili se koriste lutke na naduvavanje. Na primjer, ovo je metoda koja se koristi u filmu Kraljev govor. U takvim epizodama u pozadini su manekeni. Broj 5. Kriminalistički filmovi često imaju scene sa drogom ili litrama krvi. Naravno da nisu stvarni. Da bi imitirali krv, rekviziti koriste složenu mešavinu kukuruznog sirupa, boje i sapuna. Da krv malo zablista i izgleda stvarnije. Inače, zanimljivo je da je ranije u crno-belom bioskopu umesto krvi korišćen čokoladni sirup. A lekovi se često imitiraju korišćenjem mleka u prahu ili skroba. Broj 6. Ponekad, prema zapletu, junak mora da se obesi. Istovremeno, da bi izgledalo prirodno, često i sam glumac mora da glumi u takvoj sceni. Ali niko od glumaca ne želi da slučajno izvrši samoubistvo. Za ovaj trik koriste se 2 užeta. Vidite jedan, glumac ga stavlja oko vrata. A drugi se stavlja ispod odeće i pričvršćuje se za pojas, na njemu glumac na kraju visi. Broj 7. Sigurno nikada niste primetili da kada se noću auto vozi u filmu, put je uvek mokar, kao da je upravo pala kiša. Dakle, put se pre snimanja posebno zaliva vodom, tako da se u njemu ogleda svetlost fenjera, semafora i farova. Ovako je mnogo lepše, a mokri put reflektuje deo svetlosti koja ga udari, čineći prostor svetlijim. Broj 8. Danas se, da bi se u bioskopu prikazale eksplozije ili razaranja, jednostavno crtaju kompjuterskom grafikom. Nekada to nije bilo moguće, pa su filmaši pravili minijaturne kopije zgrada, ulica, opreme i tako stvarali akcione scene velikih razmera. Predmet je smanjen na veličinu dlana i uradio sve sa njim, izgledao je prirodno na ekranu. Prijatelji,
preporučujem vam kanal Velike ideje. Postoje informativni video snimci, činjenice o našoj planeti, životinjama, bioskopu i još mnogo toga. Pretplatite se, link ispod videa. Ne zaboravite da odete u grupu Mogoltv kontakte, stavite lajkove, napišite komentare. Pretplatite se na Mogoltv, pritisnite zvono da biste saznali o novim video zapisima.